Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Michael adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nasingpet ni Rose nga asawak. Awan ti makunak kenkwana, taadda amin kenkwana tinasaya at agalad ti maysa nga asawa. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Michael dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay, parikot ko no sa dino ti pagtrabahwak ita pare. Ay, sayang pare. Naladaw ka. Tayo di na palabas alawas. Kurang kami i-jayset a pagtrabahwak. Angam, adamot ton ti inayaban ni bus akadwame. Kasta ka di pare. Angam, bayam pare. Padasak lata damagan kan ni bus intun bigat. Noon niya ti makunana. Sige man nga rod pare. Tani, di bakit kumutan ti agtrabaho para kada kami. Hello, Carol? Gusto'y di kalman. Apay asaan kamot nga imay. Kwa, pasensya kan. Naibagakmat kan ka nga aging gaita, katawan pa'y trabaho. Ha? Anya pa'y lang nga Roger Aramida. Agsapol kan ha? Manumutan alawas asaan ta nag-date. Ay. Please, honey. Apay, di ka di mailiw kanya? Mailiwak kan ka. Ala, di ka madanagan. Sarungkarang ka dita. Inakumutang iti kwarta ni Nanang. O sige, namnamaak-day ta ha? Wen, o sige, babayan. Rimwarak lang amin, tapno sigurado nga awan makangag iti panagsarita ta. Narigat no makadlaw ti asawa. Umutang akman iti 2,000 yon, Nanang. Bayadak tumad lang. Nay, itaman pa'y nga umay ka umutang kanya kanak ko. Pangusaram aya. Adda na patag a pangusarak iti kwarta. Inak ko mamang sapol iti panggadak iti ili. Ay nasaya ata na panunot mo day ta anak ko. Nasken nga agtrabaho ka. Tanay, ni Rose mo ti makitagtagad. Nakababain mo ta kada abalayan no maamwanda. Iso nga agsapol ka mo iti panggadam. Wananang. Nala, mabiit lang around. Tamapan ko alaan ti kwarta abulbuludang. Lakay, sika kumapay lang ti mangitulod iti anak ta iti pagadalan na. Sa nabale, tawan pa'y matrabaho. O sige, no day tati ko nam. Siya akong timang itulod kini Diana. Kan si kantumat lang ang timang sukon inton malam, amangan numarabyana. Wen, bakit? Siya akong timakamukan kwa na. Oh, naitulod kan dito pagadalan nyo, anak. Wan tatang, agyaman na kayong tulod, nak. Alam mo dito ibag mo. Sumrag kan iti classroom nyo. Ang mga nururayan na kan ni mam mo. Wan tatang, wan gayam, sukunin na ka din ton malam. Wen, siyak timang sukon kan kain ton malam. Iso ano malpas ti klase yo, dito kalaeng ha? Saan ka rumrumar iji gate? Urayan nak dito eh. Wan tatang. Agyaman na tayo may ka, honey. Wen, honey. Duan alawas ti napalabas. Malipod na udi ang nagkita ta. Iso ngay mayak, gapot na mailiwakan ka. Kasta akmat kan ka, honey. Dito'y kandagus ko ang maturog, ha? Agawid kan tulangan inton bigat. Ha? Please, kadwa anak dito inton rabi Amangan ngamin no makadlaw ti asawak. Di ibagamkan ko na anak iturog ka iti may sa agayam mo. Sigurado apat yan na ti ibagam. Nasayang at tanagawid ka. Ha? Imbagak matkan ka asukunam ni Diana iti pagadalan. Ngam sa dino tinapanam. Nagururay ti anak tayo aging gatrabi. Imbaglaangan ta nakita jay God. Kat inawagan nak. Kwa.
Nalipatak matan. Imbes ko mga asikasyon ti anak ta, gapot ang awan trabahom, ngam saan mat? Pasensyakan bakit? Jak matan na lagi. Awan lang arutin ti maitultulong mo dito'y balay, agraman ti anak ta, malipatampay! Sa din nung amin tinapanam? Adalan na panan mi kini pari Jesse idi rabii. Kasangay ngamin ti may sa agayem. Ulbod! Kasano akadwam ni pari Jesse, kat nakitak ijay balay da idi rabii? Ha? Ha? Dayto'y titandaan naman. Idi damo ang naadaan kayo iti relasyon kini Brenda. Pinakawan ka, gapo iti anak ta. Ngam iti kanito nga ulitam manan. Jak amon, Michael. Ay na, pare. Nasaysaya at laangan aliklikam ni Carol. Pare. Apay, pare. Itulok mo ka di ang madadaal ti pamilyam, gapulaan kan kuana. Agkumpare ta, ngamjak kanunungan day tang araramidam. Pare. Amon pare, nasingpet ni Rose nga asawam. Angam, apay payla ang agbiro ka iti sa bali. Tsaka mo pare. Ngamkasla jak kabaalan ang mapukaw ko ni Carol. Kabaalam day ta, pare. Ti anak yu ti panunutam. No bilang pilitim tabagim aliklikan ni Carol. Kabaalam. Ngam no ti pamilyam ti mapukaw mo. Tungpal biyag apagbabawyam. Pare. Pare, di mo kumatagidak sandag iti ibagbagakan ka. Panangisagit ko lang kan ka. Kat agyamanak, no dangganak. Agyamanak tayo may kahani. Amumet adya kabaalan ang mabayag adi ka makita, hani. Sika talaga. Naka-shorts ka, hani. Ang mga lalaki day tagtok-tok-tok. Siya kunti mapan mangilukat. Sige. Rose? Pudno kay ang tiatap ko. At daman ang babaim. Apay nga da ka dito eh. Sinurot ka! Gaputa kayat ko apan kan ti amin. Ha? Sino ka? Di mong damagan no asino ka. Awanan kayo itibain. Amom ka di nga da pamilya ni Michael. Ha? Apa tinong panak matlatan? Amok ada pamilya na. Ngam ko na naasaanan ang naragsakan ka. Iso nagsapol iti sa bali. Diyan day tsura na. Kita man ngamin day ta itsuram. Kasano ngamin asaan na ka nga isukat day ta asawam kat di ka man lang makapapintas. Kastaga niya mo. Nagpas kan nagsasaw. Uray kit kita makastuyak lang. Awan ti dinadail ko a pamilya. Husto daytan. Nakababain. Datayong tikit kitaan dagiti lumabas sa tao. Anya? Amuyo ti mabain? Amuyo ti mabain! Manipod ita, Michael. Awanan tinamnamaam apagawitan. Makaamukan itibiyag mo! Pangasim ko mabakat. Di na kumamot papanawan dito'y balay. Dayta! Alang ang amin dagiti kawas mo. Total, dagita lang ti kukwam. Rose, pangasim. No tinamnamaam kat mapakawan ka, akas idida mo. Nagbidot ka, Michael. Manipod nagdinata. Pasiga sakit tinakam timpapay mo kanyag. Pinilit ko ti bagay kapakawanan kan awatan amin na nagbidbidotam. Kapoy iti anak ta. Ngam ita, jakon kabalan, Michael. Awan apulos tinangag mo kanyag. Nga oray awan trabahom. Ngam apay anaaramin mo manen ti kastoy. Anya tinagkurangakan ka. Anya, Michael. Anya? Makipagnaad ka dito'y, kunam? Wen Carol. Pinapanaw na ko ni Rose iji balay.
Katawan sa bali a pagkamangak, no saan na sika. Anya? Amok adinak awatan ni nanang, no agawid na kinsi balay. Sigurado nga ung tanak dayjay. O sige. Awan parikot kanya, honey. Agyaman na, Carol. Rabiin, ngam apay nakapulas ka. Sa dino ti papanam, honey? Ada na patagapagnak. Mabit man laeng. Apay akanayon kamatan arumwar. Di nakmanlapdan iti kayat ko nga aramidan, Michael. Apay, asawa nak ka di? Tapno makibiyang ka iti amin nga aramidan, ha? Anya? Agyaman ka, tay manugot ak ngagnaed ka dito dagus ko, nga oray awan trabahom. Agasam, siyak amin ti aggas-gastos ditoy. Carol. Diya kun maanusan ti kastangar aramidam. Apay akasta ka mantan kanyak. Apay, di ka di makadlaw? Nga awanan ti panagayat ko kan ka, ha? Anya? Nasayaat ta napanunot mo ti umay dito ibalay, si ka Michael. Nanang. Anya ka din day tanga inararamid mo, ha? Uray inanak, saan ko kanunungan day tanga inaramid mo? Mangibabain ka! Nanang. Anya ti rason tapno aramidom ti kastaken ni Rose, ha? No ti rason mo kat nasulisog kalaang. Pumanaw kan dito isang wanak. Taamangan no anya pa'y ti maaramid ko kan ka. Nanang, aklo na ka nagbidutak. Ididamo ang nagaramidam ni Rose iti kasta. Pinakawan na ka. Ngam ita, inulit mo manen. Ita, umay ka ditoy, gapotawanad di sa bali a pagkamangam. Gapota na ungman kan ka da dya babae, kasta ka di. Nanang. Di ka di mabain iti asawam. Uray kasta nga awan trabahom, awan tinangag mo kan kuan ah. Responsable nga asawa kan ina, iti anak yo. Ngam anya launay aya, ti awan kan kuan na nakitam iti dayja babae. Diyak kayat nga umyan ka dito'y balay. Agawid ka itamot laeng. Kat pangaasim, taurnusem ti amin, Michael! Tatang? Tatang! Diana, anak ko. Nasayatan nagawid kayong tatang. Kailiw kayo unay. Kastakmat ka na kayo, anak ko. Kailiw kayo una yan. Tiinam. Anday di kusina, tatang. Madamang ang lutluto. Diana, anak ko. Asino day tabis... Rose. Anya aramidam dito eh. Diana, anak ko. Mapan ka pa i-jesilad mo, ha? Uy, nanang. Rose. Apay, di na kan maanusan ni Carol. Nauman kan ka. Awanan ti kwartam, iso adinakan kaya. Iso anagangwid ka, kasta ka di. Rose, nagawid ak. Ta nakaamiris akon. Sipod pa'y mauawatan na. Mananusam ti ugalik. Pakawanan na kumabakat. Aklo nagtinagbidutak. Kat ikarik, dahito yun ti maodi pa ng pasakit ko kada kayo iti anak ta. Michael. Amok asan akas karina mapakawanak. Ngam aramidag ti amin. Aging gama isubli ti sigod alinangan ta. Iti may kadwa agundaway, napakawanak ti asawak, Mr. Lonely. Namimpinsan alinipat ko ni Carol, kan liniklikak meten ti agaramid iti banag, apakasaktan ti asawak. Gapu ta ingkarik, asaanen ama ulit ti amin ang nagbiddutak. To'y pagayam mo, Michael. Michael, pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Paset ti biyag ti panagbiddot. Ngam nasayaat ta naamiris mo ti amin abiddot mo, sakbay anaudi ti amin.
Sapay la kuma, ta itultuloy mon ti panagbalbaliw mo para iti pamilyam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Michael, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Donabel Aran, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.